ole thlir tu le ngai thatu zong te ama sainin zawain chibai le vekule tuntuma chuanin sanghni le somni pahnia world cup champion ni thai Argentina world cup an lo khel chaudan chanchin chipchiar tak mai kanron ti chuak dona kumin sanghni le somni paruk po hian Argentina hi mi puilam atanga champion turarin kai berte jingami ani hial ome chuwang chuanin Argentina hi mi puilam te atangin a chanchin hrecak te in omtakin ti in tuntuma hianin kanron da chuak don ani kan ria thewangin world cup hi kumle dana omthin ani awangin Argentina hian engti katangin nge world cup anlo khel tan ti te kumle dana Argentina hian world cup hi a khel theite jinga antel jem ti te world cup a hian Argentina hi voyengzat nge an champion to ti te Argentina hian world cup an khel to china engrau na tenge an lo tlak ve to reng thin ti te po chipchiar jok le chiang jokin kanron ti chuak don ani chuwang chuanin Argentina fans ru kolte tan chuan kan video te hi abula tanga top thlenga in lo thlir ani chuan Argentina in world cup an khel to china an sul nu le an local to dan te chiang jokin in riat thei pha to don ani chuwang chuanin video hi a top thlenga milo ngai thlak saka milo thlir sak turin kan som ngal che u ni boxila atha ome kan riat theu angin world cup khel thei tur po hianin ram shan anin elma support thina chuang atang chuan athiam zol puite thlan chua ani bok thina ni chuwang chuanin world cup khel po hi thil har sa tak mai ani awangin world cup khel thei hrim po hi mitam tak tan chuanin an thlen china group stage a po lo tla to thin ni seng an thlen china lung oina tur chu ani to tho ani ti chuanin Argentina hianin world cup hi voisom pariat zet an lo khel to a voisom pariat an khela tang hianin voi thum ngot mai an lo champion to ani chung an champion kumta chu kumsa khazikwa somsari pariata le kumsa khazikwa somriat paruka le kumsang hi somni pahnia te an lo champion to ani kumsang khazikwa somthuma tangkhan Argentina hian world cup an lo khel chhotrana kumsang khazikwa somthuma world cup an khela tang hianin group stage atangin final hial an thleng chho ani kha final a hian Uruguay nen in machonin 4-2 in Uruguay hian Argentina hi an lo hnia hemitum hian Argentina hi atlom zoka antran awangin world cup champion ani theitalawani dema sela Argentina hian world cup voikhat an khelna final an thleng thei ringot po hi choi moina ro puitak ani tho ome ti chuanin kumsang khazikwa somthum pali khan Argentina hi world cup khel thei turin anin petling le a hemitum ero hi chuan an thleng sang tuklem lo nima sela an thlen sang lo tumpo hianin round of 16 chu an thleng tho ani hemitum hianin round of 16 na an hun top an kharani round of 16 a hian Argentina hian Sweden chu machonin Sweden hian 3-2 in Argentina hi an lo hne ve thungani ti chuanin kumsang khazikwa somthum pariat alawin her chuale meu chuan Argentina hi angayang pukin world cup khel thei tur zinga anin petling vele a nima sela hemitum hian Argentina hian world cup chu an khel ta hau lo mai le enga tinge Argentina hian kumsang khazikwa somthum pariata world cup an khel tak lo kan ti chuan a chan le awang chu hemi kum hianin FIFA chuanin world cup thleng tur ram chu South America ram hnena thleng turin alo hrilok diam to a nima sela FIFA chuanin athutiam te bo chia in Europe ram France ram hnena thlentir turin thuthluk na alo so son le a hemi awang hianin Argentina chu lung oilovin world cup thleng tur ram South America hnena anti to nu France drama thleng tura anti le taksi awangin Argentina chu lung oilovin ain withdraw ta ani hei wang hian Argentina chuan kumsang khazikwa somthum pariat hian world cup chu an khel thei ta lo ani ti chuanin kumsang khazikwa somli pahni alawin her chuak vele a nima sila kumsang khazikwa somli le pahni hianin khovel rampum pui mai chu aboi mup maya khovel rampum puya indo pui alo thlenga hemitum hianin khovel mun ranga boina lian tak mai achu awangin indo pui pahni na hial achu akania hei wang hianin FIFA lam chuanin world cup chu an buat sei talo ani hun le ni te alawin herliam zela kumsang khazikwa somli le paruk alawin her chuale chuan angai te bokin FIFA lam chuanin world cup chu abuat sei le ta chuang lova hemi tuma world cup abuat sei lo chanpo kumsang khazikwa somli pahnia indo pui pahni na khan khovel rampum pui maya
ngong lian tak mai anaya wangin khovel mun sang ramtin mai ta chu alaral muang lo em maya hei wang hian FIFA lam chuan players tele ram then khat te ta na ala him tok lo wangin World Cup hi abot sei talo ani kan soi to angkhan World Cup hi kumli dan zela nei thin ani awangin kumli dang aloin her chuale meu chuan kum sang kha zakwa somnga alo nile ta der maya hemi kum hianin Argentina hian World Cup an le khel ta chuang lova an khel lo chan po hemi tum hian Argentina Football Association le Brazil Football Confederation ta chu in muthiam lovin anin kara in ngir ngona lian tak mai a thlengtlat maya chu mai baka Argentina le Brazil players then khatte league khelin ramdanga an kalawangin hemi tum hianin World Cup chu Argentina chuan an khel talawani nima sila hemi tum hian World Cup chu khel ania hemi tum hian Uruguay chu World Cup champion ani nge ani hei wang hian Uruguay chu indo pui pani na nulama World Cup champion ni thai masaber ani tani kumsang khazikwa somnga pali alawin her chuale meu chuan Argentina chu angai te ang bokin World Cup an letel le ta chuang lova hemi kuma an tel lo chan chu hemi hun laya Argentina ram president John Perona political policy wangle Europe football thunai tu te nena an boruak ala thattok lo wangin qualify khel turin ain register du lo ani hei wang hianin Argentina chuan World Cup a khel thei ta lo ani hemi tum hianin World Cup champion hi West Germany ani nge ti choni kum sang khazi ko somnga pariat alawin her chuak vele a hemi tum ero hi chuan Argentina hi World Cup khel thei zinga anin pet kai vele a hemi tum hianin Argentina hian World Cup po an khel nge ani nima sila hemi tum hian Argentina hianin World Cup group stage a an hun top an panga group stage a hianin Czechoslovakia laka 6-1 Argentina hi an tlomani hemi tum hian Argentina chuan round of 16 in hlangkai zolovin group stage a an hun top an mang tinani chu World Cup an khel to china an thlen niam ber tum ani hial ome te chonin kum sang khaza ko somruk pani alawin her chuak vele a hemi tum hianin Argentina chu World Cup khel thei turin anin petling vele a nima sila angai te bukin Argentina hi group stage a buk an hun top an mangle ani hemi tum hian Argentina hian Hungary chu group stage a an machona hemi tum hian Hungary nen hian anin ne toka nima sila goal difference a anniam jok ani awangin round of 16 anin pet kai zo talo ani ti chuanin Argentina players ta chu nung tol lovin amma ayana sazokin anin chersiam vele a kumsang khaziko somruk paruk alawin her chuale meu chuan Argentina chuan World Cup khel thei turin angai te bukin anin pet kai tling vele mai buka hemi tum ero hi chuanin quarter final an thleng ve thungani nima sila Argentina hian beiseina nei sang view ma se quarter final an hun top an kharle a hemi tum hianin quarter final England nen in machonin England laka hianin 1-0 in an tlomani kan soito angkhan kumsang khazikwa somnga pariat le kumsang khazikwa somruk pahnia Argentina hi group stage cha an hun top an lo mang to a kumsang khazikwa somruk paruk alawin her chuale meu chuan quarter final hial an thleng chhoto ania Argentina tan chuan maso naro puitak ani to hial ome ti chuan in hun le ni te alawin her liam tho vele zela kumsang khazikwa somsari alawin her chuale meu chuanin rin phak bakana sa in Argentina chuan niam lam an lo pan alo ni reng maya achan chu kumsang khazikwa somsari kum hianin Argentina hian World Cup khel thei turin an qualify tlat lo mai ani hemi tum hi Argentina tan chuan football an khel chiat lai ber kum ani hial ome an coach hial po an thak ngun lea South America qualify group a Peru laka an tlin zo tak lo awangin an tel thei talo ani kan soito angkhan kumsang khazikwa somsari kum hianin Argentina hian World Cup an qualify tlat lo maya chu wang chuan Brazil ramtan chuan van nei na le choi moina ro puitak ani hial ome hemi kum vek hian Argentina chu World Cup champion ani nge kumsang khazikwa somsari pali alawin her chuak vele a hemi kum hian Argentina chu World Cup khel thei turzinga an qualify vele tatlat maya nima sila Argentina hian mason lam on lapan hlei thei tlat lo mai hemi kum hian Argentina chu group stage abok an tlalia hemi kum hian FIFA chuan World Cup khel dan group stage an her dang lam deuh hleka
group stage hi round nia chen ni in round ni na chu group system a khel ania hemi tum hian Argentina chuan East Germany chu machon la in East Germany nen hian wan na anin ne to ka wangin Argentina chu point mutlem zo ka tangin group stage tangin antale ta ni hunle ni te alo herliam vele zela kumsa kha ko somsari pariat alo in her chuak vele a Argentina chuan nung tollam ain malampan antum tlat na wangin aina sa zokin players ta chu anin chersiam ti asia rengmai kumsa kha ko somsari pariat alo in her chuar le me chuan Argentina chu World Cup champion hial anlo ni theita a hemi tum hian Netherlands nen intumin Netherlands nen hian anin ne to khop maya Netherlands nen hian hun pa ngaya anin ne tok chhozel wangin extra time hial pek ania extra time a hian Argentina chu van nei zo ka tangta in 3-1 in Netherlands hi an neta ani hei wang hian Argentina chu avoi khatnan World Cup champion anlo ni ta ani an champion kum hi kumsa kha ko somsari le pariat ania ama zunga group stage a lo tla fo to le an thlen san ber tumpu a quarter final cheu an thlen thina wangin World Cup champion hial an ni ta ka wang chuan khovel pum makti a hlo hle maya chu wang chuan Argentina tan chuan kumro puile kumchin chia tlak tak an hial ome ti chuan in kumsa kha ko somriat pani aloin her chuak vele a Argentina champion lai chu kumsa kha ko somriat pani aloin her chu meu chuan amma aina sa in anung tol zongin an local vele buka hemi kum hian Brazil laka group stage cha round 2 na a tlomin Brazil laka hian 3-1 na tlomin group stage bak hemi kum hian Argentina chuanin an thleng phale ta chuang lo round of 16 po an thleng phalo tina ni chu ti chuanin hun le ni te aloin herliam vele zela kumsa kha ko somriat paruk aloin her chuale me chuan Argentina players ta chu amma aina sa zokin anin pu chati asiat rengmai hemi kum hian Argentina chuan thorim wangle an taimak wang te po aniang chu World Cup no moi an choi vele tatlat maya hemi kum hian Argentina hian final a West Germany an machona West Germany hi 3-1 in an ne ani hei wang hian Argentina chu World Cup a voini champion thei an lo ni ta ni ti chuan in kum sang kha zakwa sam kwa aloin her chuak vele a hemi kum hian Argentina chu angayang bukin World Cup khel thei turzinga antling vele hlau maya hemi kum hian Argentina hi antling sang le pek khop maya final hial antling vele ani hemi kum hian final a hian kum sang kha zakwa somriat paruka final a anlo machon West Germany bukha final a an machon lea nima sila hemi tum hian Argentina hi avan doi zoka an tang tatlat mai West Germany laka hian 1-0 in an tloma chuwang chuan Argentina hian kum sang kha zakwa som ko kum hian World Cup champion an ni thei talawani soitong khan Germany nen final khelin West Germany zok hi avanei zoka tangin West Germany zok hi sang kha zakwa som ko kuma champion ani ta ni sang kha zakwa som ko pali aloin her chuak vele a Argentina chu angayang bukin World Cup khel thei turin an qualify vele a nima sela hemi tum hian Argentina hian round of 16 bak an thleng thei tlat lo mai round of 16 a hian Romania nen in machonin Romania laka hian 3-2 in an tlomani hei wang hian Argentina chu sangkha zakwa som ko palikum hian round of 16 a an tlaka wangin round sangzo quarter final an thleng zo talo tina ni chu ti chuanin le hun le ni te aloin herliam le a sangkha zakwa som ko pariat aloin her chuale me chuan Argentina chu ama ain tlem chuan ma aron son chhovele deta hemi kum hian Argentina hian quarter final an thleng phale ani quarter final a hian Netherlands nen in machonin Netherlands laka hian 2-1 in an tlom vele a hei wang hian Argentina chuan sangkha zakwa som ko pariat kum hian quarter final a an hun top an mangta ni kum sang ni pani aloin her chuak vele a Argentina chu World Cup khel thei turin anin petkai vele a hemi kum ero hi chuan Argentina chu anung tol zongin ankal vele tlat mai kum sang ni pani kum hian Argentina chu group stage a bok an talea hemi kum hian Argentina chuanin group stage a Sweden nen in machonin group stage a hian Sweden chu 1-1 na in ne tok puin a point hutlem zoka an tang le tlat maya hei wang hian Argentina chuan
กุมสังนี่ปนิกุมเฮียน group stage จะอันหุ่นตบอันคารานี่ติจวนอินกุมสังนี่ปรุกอลอยน์เฮร์ชัวเวเลอากุมสังนี่ปรุกกุมเฮียนอาร์เจนตินาจิวอ่างยังบุกินเวิลด์คัพเคลไทยตูร์ซิงอันอินเป็ดลิงเวเลอาเฮมิกุมเฮียนอาร์เจนตินาจวนอ่ะมาอายินมาอารอนซอนโชเวเลเดต้าเฮมิกุมเฮียนอาร์เจนตินาจวนควอเตอร์ไฟแนลอันเทงโชเวเลนี่ควอเตอร์ไฟแนลเฮียนเยอรมนีเนนอินมาชนินวันนินอันอินเนโตกาหุ่นปังายาโปอันไลน์เนตอกเฉาเซลวางินเอ็กซ์ตร้าไทม์เป็กอันนี้เอ็กซ์ตร้าไทม์อันเป็กกับโปอันไลน์เนตอกเฉาเซลวางินเพนัลติชูตเอาท์มังงินอันนี้เคลจุจินเฟลอันนี้เพนัลติชูตเอาท์เฮียนอาร์เจนตินาจูอวันดอยจอกจังงินเยอรมนีละกะเฮียนิน 4-2 อินอันโตมันนี่ให้วางเฮียนกุมสังนี่ปรุกกุมจวนอาร์เจนตินาเฮียนควอเตอร์ไฟแนลบักอันเทงเลวนี่กุมสังนี่สมอลอยน์เฮร์ชัวเวเลอาอาร์เจนตินาจูเวิลด์คัพเคลไทยตูรินอันอินเป็ดลิงเวเลอาเฮมิกุมเฮียนอาร์เจนตินาเฮียนอ่างยังบุกินควอเตอร์ไฟแนลอันเทงเลอาควอเตอร์ไฟแนลเฮียนเยอรมนีบุกมาชนเลอินเยอรมนีละกะเฮียน 4-0 อินอันโตมันนี่เยอรมนีเฮียนโกลลีเซ็ตอันคุงวางินเฮมิกุมเฮียนเยอรมนีเฮียนอาร์เจนตินาฮีรินอินอันสบเซกไม่อติไทยเฮลโอเมกุมสังนี่สมปลีอลอยน์เฮร์ชัวเวเลอาเฮมิกุมเฮียนอาร์เจนตินาจวนมาอายินมาอันซอนโชเวเลเดต้ากุมสังที่สองปลีกุมเฮียนอาร์เจนตินาจวนไฟนอลลูดโชเวเลอินไฟนอลเฮียนเยอรมนีบุกอันมาชนเลอาเฮมิจุมเฮียนเยอรมนีนันเฮียนอันนินเนตอกวิวมายาหุ่นปังายากอลลูดออมโลวางินเอ็กซ์ตร้าไทม์เฮียลเป็กอันนี้เอ็กซ์ตร้าไทม์เฮียนเยอรมนีเพลเยอร์สมาริโอกอลมังเงินเยอรมนีจูอวานในโจกะอันจังตาอาร์เจนตินาจวนกุมสังนี่เลสอมปลีกุมเฮียนเวิลด์คัพอันจอยไทยตะโลอันนี้เยอรมนีละกะอันกลมตีนานิจูติจวนอีหุ่นเลนี่อลอยน์เฮร์เลียมเซลากุมสังนี่สอมปริยัดอลอยน์เฮร์ชัวเลเมกจวนอาร์เจนตินาจูอังไงเตบุกินเวิลด์คัพเคลไทยตูรินอันอินเป็ดไกเวเลอาเนมาเซลาอาร์เจนตินาจวนนุ่งตอลำปันเลเดตินกุมสังนี่สอมปริยัดกุมเฮียน round of 16 ปักอันเทงไทยตะโลนี่round of 16 a hian France nen in machonin France laka hian 4-3 in an tloma Argentina chuan round of 16 a an hun top an khar vele ani kumsang ni somni pani aloin her chuak vele a Argentina chu World Cup khel thai torin anin petling vele a hemi kum hian Argentina chu rin phak ba kana sa in an players te aron chersiama hemi kum hian Argentina chu World Cup champion an nge nge ani hemi kum hian Argentina chuan final a France machonin France nen hian 3-3 in anin ne toka France nen hian hun pangaya po 3-3 a anin ne tok chhozela wangin penalty shoot out mangin anin khel chu chinfel ania hemi tum hian Argentina chu awan nei zoka tangve ta hlawin kumsang ni somni pani kum khan World Cup champion anitani hemi tum hian France players te an tha thokhat leya kumin kumsang ni le somni paruka France players strategy gami Mbappe po kumsang ni le somni pani kum hian akel nge ngeya golden boot po adong hialani kha nima sila France lam hian players tha kol nol ma seng awan doi zoka antana wangin Argentina chu kumsang ni le somni pani kuma World Cup champion anni phata ani ole khatizong kha Argentina in World Cup anlo khel chaudan tele World Cup a ansul nu then khatte kanron ti chwa thai chu nile tamai sela kumin kumsang nile somni parukhian tunge champion tura irin te comment lama lo soi ula ke chuanin France le Argentina karinga nima sela game chu game ania thil kalphung hi in thak thut thai ani awangin kanrin lo ber te po champion thai chu ani thaumai nang engram nge champion tura irin vekha comment section lama ilo soidon nia thlir tu zong te in zavain mangtha vek ule next video a in hu kan tum le thau don nia